الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Menjadi niya mga palanggungan sing kami kami Islam. Waktu ini yari na isab in guru na to mulia amoy in tagsuko lang tasin waktu tiap-tiap dumatong habesin waktu ini insyaallah na bihayaon gumanap na isab siya kato taniyo sin pangadjian na to lima bay habihayaon waktu sa lago-lago amoy in ingaton sing kita niyo karena doon hay ni in tindukanan sin pamarat saya sing kita niyo katantan tungod paparkala pag-iman siya na ini magpatarang kato tanyo sin mapatut na to batukon hapag-agama insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalugay itukbal ko inguro na to kalasahan wayro na dugay nagkain sa Sheikh Fahad Haris bal yatafadal siyadatuhu maskura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga katautay mahuran agam Islam karini sab kita niyo programa sing kita niyo sa kahaba dum arba'ah pagpangadji biya na sin kiabiyaksahan indo mini siyuko kamo sin ambo makulang bi'idhnillah azza wa jalla usalun nato pagpangadji jari niya mga umat Islam bakas nato na napangadji sin simana lima bay hatungod sin rukun sin Islam. Na Islam limain rukun niya. Nasabot na ang munay ni kaisa niya pagsyahadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman pagsyahadat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya to rukun panagnan. Ini karwa iqamis salah. Ni karwa ang munay subay tunayon isang bahayang 5 waktu. Kung sadya hambok waktu atau sa kahaba Jumaat sadya. Kawa ini patunay kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala 5 waktu. Ini kararukun sin agam ay katurukun sin agam Islam ita zakah. Amuin bang imawot in alta mo yaon patumbungan panisab sin pagzakat na subay mo zakatan. Karena in zakat yaon ini pagpasambo sin alta ipagsudsi sin alta ding mga amuin lumi sin nainang sin baran ibanding mga uno-uno na amuin daluhaka na hinang sinambok manusia ayon. Ini kaupat rukun sin agama Islam amunain pagpuasa habulan Ramadan kawantag siyam adlaw atawa katloan adlaw ang pajukupon. Ini kalima rukun sin agama Islam amunain al-hajj amunain pag naikhaji pa Baitullahil Haram bakas nato na nasabot inding mga kalabiyahan iban sin kamaksura sin pag naikhaji pa Baitullahil Haram. Adapon na dumini mga katautay manghuran bisarahon nato in al-iman. Unim panganan al-iman. In al-iman ininilapal bahasa Arab. Sakawa in definition in maana sin iman subay hinangon mo in lima parakala ini. Hasupaya matawag kaw matan nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lilay sin mga kaulamaan laong nila in lilayan sin al-iman amunin qawlun bil lisan lapalon sin dila. Biana sin numyan kaw syahada an la ilaha illallah. Ini ato ding mga definition sin pag-iman. I'tiqadun bil qalb. Subay paratsayahon i'tiqarun sin pangatayan mo. Bunnalun sin atay mo. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iban subay paragbuson
in pag-iman sinanggaw tabaran mo hangkan sa mga umat Islam isang bahayang 5 waktu tiyawag siya pag-iman isang bahayang yaon tiyawag siya pag-iman nahangkan sa di tumubtub in pag-iman namin halapalon sadya siya atawa magpalisin sadya kaw sin atay mo mag-itikad hadi kaw huminang sin kabayaan sin la ilaha illallah. Gyanapan pa, in pag-iman yazidu bil ta'ah. In pag-iman ini, kumusugin pag-iman sinambuk Muslim, hatiranan patauron niya ng malibadat niya. Bang tumaod in ibadat sinambuk Muslim, kumusugin pag-iman niya. Wayang kusbil maksiyah. Na, ini lumamay sa pag-iman sinambuk Muslim apabila makahinang siya si maksiyat. Doon hay ni mga katautay manghuran, in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, masilang mo in kafir man si Muslim. Karena, in agama na to agama Islam, taga siya rukun, bihat to rin sa yung pag-iman, taga rin sa rukun. Kamatauran hamasa na to inibihaon in kanakan si Muslim in kamatauran din di haula sing kita ni umulya mataod ding hama kanakan Muslim di nila kaingatan bangunin panganan al-Islam di nila kaingatan bangunin agama nila in kaingatan nila rangan al-Islam sa kawa bang sila subuhon unin mana sin Islam dun haining kamatauran din kanila di nila maingat lila yun, di nila maingat bisarahon bangunin panganan ng Islam. Biyato rin sa min pag-iman. In iman mga umat Islam, ang rukun niya. In rukun sin pag-iman, ang unayin unom. Unom parakala, in rukun sin iman. Subay mo paratsayahon inunong parakala ini. Mang saupama niya, aon ding hamang hambok rukun sin pag-iman, wayron piaratsaya sinambok tauyaon, di siya matawagin siya mu'min na mamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain na pag-iman ini, amin rukun sin iman, kialimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Baqarah, mininakusan. Haparman sin Allah ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ini din hamanga nasabot sin Allah Ta'ala suratul Baqarah. Nasabot din sin Allah Ta'ala panagnaan amunin pag-iman. Din hamanga pag-iman parman sin Allah Ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaib. Nadun hayni mga umat Islam piatarang sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam immatan pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hadith kabaita Umar ibn al-Khattab karidan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Launiya bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab wa shadidu sawad ash-sha'r la yura alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. In hadithin mga umat Islam, piatarang sin Umar ibn al-Khattab karidan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya yung bukad, law din doon kami hadarat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di matungin ang buk usog. Intaw yaon, wayroon pasiatin siya tao magtutulak-tulak. Muna sadya, wayroon makakila. Wayroon makakila. Dahil kamo bang isin tao yaon. Nataga na sadya. Limingkod mo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahadarat sin Nabi. Sin amin lingkod, piarayaw neto din paglingkod. Lingkod sin murid. Amin paguro niya. Tiniyamag guro yung tao yaon.
Na namasubo bang uning panganan al-Islam, na bihitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Islam, amunay na nasabot na ito na asiman na lima bay. Bus na masubo na isab, bang uning panganan al-iman. Nin iman din dihay ni mga umat Islam, bita kato tanin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah, ikaysa niya mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di majukup in pamarat siya, di ka nga na nin siya nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay majukup ninupat parakala. Ikaysa niya al-iman biwujudillah, subay ikaw mamarat siya simbun nagtuod, in Allah ta'ala, Tuhan mon, amin nagpapanjari kay mo. Doon hayni, hindi na mamarat siya mga mulhid, amin mga nagkanginay nakal nila, amin simiha na haran mabuntol. Karena ang mga manos siya yung pagtag kanila mulhid, di magkahagad, sin aun nagpapanjari, hakungi ini, aun nagamulahi kaniya. Ninamuk Muslim, hasupaya, sa hasupaya, kanganan siya nag-imam pa Allah subhanahu wa ta'ala, an tu'mina biwujudillah, in Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan singkatan alam, siya yung nagparihala singkatan alam. Dengan sabab yan na nimbya mga hazaman sin nagkaunayat to, pagluwat, ang mga mulhid di matong pahmukalim, in sila yaon di mamarat saya, aun Tuhan nag-amulahi hadunya ini. Nasa kali, diya sila nagluwat sinamuk alim yato, na nagpalit hinamuk guro. Nagpalit siya. Na-late man siya, long kanesin mga tao, may takaw na late. Na inagi sinamuk alim yaon, imam, intiali kulong niya, aun kapal. Na yung kapal yato, nagdaraluanan. Amo na sa dyan luanan yato, dahil hajambatan, si makat isa-isa niya, pataas kapal. Sambil, timulaking kapal, di matong, di munggo pa jambatan, nanawag isa-isa niya, inluanan. Sarta yung kapal yato, wayron nag-drive ka niya, wayron nagparagan ka niya. Nalong sin mga mulhid, long niya, wayron na mari, long niya akal mo, very long niya karagan sin kapal, wayron magparagan ka niya. Na, insang mong sinamok alim, imam niya, tulong niya, kamulong niya, hindi, imbya wayron pikilan niyo, bet din long ning karagan sin dunya ini, hawayron nag-amulahi ka niya. Na, mga umat Islam, subay kita mamarat saya, in Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sikatan alam, in kita ini makhluk, piapanjari niya. Ini karwa subay ko mag-iman, bitawhid ar-rububiyah, in Allah subhanahu wa ta'ala, in hadisin tawhid ar-rububiyah, ifradullahi biaf'alihi, parat sayahun mo, patunggalon mo sin bunnal tuod, isa-isa tunggal sin Allah ta'ala, nag-amulay singkatan alam, in hadisin alam, makhluk, kaming piapanjari, wayron sa kutusin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin nagpapanjari, sin katumbu-tumbuhan, sin kaista-istaan, sin kakawi-kahuyan, sin katubig-tubigan. Isa-isa sin Allah ta'ala yawn, wayron iban niya nag-amulahi. Ini karwa tauhid, ini katu, hasupaya kau kanganan nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu bi tauhid al-uluhiyah. In hati sin tauhid al-uluhiyah, ifradullahi bil-ibadah. Bangkau nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumay mo siya patunggalun sadya. Di mo sakutuanin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat niya. Ini kaupat hasupaya kau kanganan nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala an tu'mina bil asma'i wa sifatihi. In Allah subhanahu wa ta'ala subay mo paratyahon ang kanganan niya. Haparman sin Allah ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. In Allah subhanahu wa ta'ala aun kanganan niya piagngan niya rin dun hadat niya. Sarta as-sifat aun disab kasifat-sifatan piagsifat sin Allah subhanahu wa ta'ala den dun hadat niya laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. In Allah subhanahu wa ta'ala den hamangan niya as-sami' al-basir. In Allah subhanahu wa ta'ala ini makarungu ang pangdungog sa kawa di sumibu impang dungog sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pangatud sin Allah ta'ala di magsibu iban sin pangatud iban pangdungog sin mga piapanjari niya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Na intiap-tiap ngan sin Allah ta'ala taga siya sifat. Indeng hamangan sin Allah ta'ala ar-Rahman na baing ulungun in sifat sin Allah ta'ala ar-Rahmah na in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di magsibu iban sin ulung sin manusia.
Sabab in rahmat sinallahu ta'ala wayruun sa banding niya. Idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Amoy ato mga umat Islam. Hasupaya amoy majukup kanganan kita nag-iman pa Allah subay nupat para kala yato paratay hunta. Al-imanu biwujudillah mag-iman mamaratay simbunnal tuod in Allah ta'ala sin agamula hikatan. Wal awwalu falaysa qablahu shay. In Allah ta'ala sin panagna nawayroon na nakauna pa rin kaniya. Wal akhiru falaysa ba'dahu shay. Wal batinu falaysa dunahu shay. Wal zahiru falaysa fawqahu shay. Amuyat to hangkan ding hamangan sin Allah ta'ala al-awwal al-zahir al-awwal wal-akhir al-zahir al-batin. Ini ato ding hamangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa mga umat Islam ini karuan na sumimu para tayo na tauhid ar-rububiyah kawatana ini kato at tauhid al-uluhiyah ini kaupat at tauhid asma wa sifat tauhid asma wa sifat hasupaya kau kanganan ini kau nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan rukun sinaka may Islam an tu'mina billahi wa malaikah mamaradtaya kau in Allah subhanahu wa ta'ala o malaikat ni malaikat ini mga umat Islam in sila yaon makhluk piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila manjari sumbahon, di sila manjari pagtag-ipunan. Karena in sila yaon, biara manusia isa, makhluk. Piapanjari sin Allah ta'ala. Amo na sadyang malaikat, piapanjari sila ding hanur. Khuliqa min nur. In malaikat, dengan mga sifat nila, piapanjari sila sin Allah ta'ala ding hasahaya. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In uno-uno na pardakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila magmaksiyat, hinahon nila magtuwi. Ibadun mukramun, in sila yaon, ini ipon sin Allah ta'ala mulya, di magmaksiyat Allah subhanahu wa ta'ala. Naparat tayon tayat to, in malaikat, in sila piapanjari ding hasahaya, in sila taga-atay, hatta idha puzi ang kulubihim, in malaikat, taga-akkal, taga-atay, sarta, ding mga pag-iman kanila, subay taparat tayon, in sila yaon, taga-pikpik. Ja'ilul malaika, uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba, wa yazidu. Na min ayat na sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala lumsin Quran in malaikat in sila dengan mga sifat na taga sila pikpik in pikpik din kanila on dua on tu aon sambil lumabi pa amo itim biya tak kato tanin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din pagparataya pang mga malaikat parataya on taong mga malaikat kiyanganan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin malakul maut biya na sin tumbo sin narka amuin na ingan niya Malik ding mga nga si malaikat Jibril amin magdarasin wahi Mikail ding mga si malaikat amin Mikail iban sin kayman na namin nasabot sin Allah ta'ala halam sin Quran ingan nila damikyan namin nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya so ita parat tayo aon isang mga malaikat wayroon na nasabot sin Allah ta'ala ingan nila karena kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadum sin pag-mi'raj niya dito magtawap habaytul ma'mur ang kaadlaw intaw si malaikat magtawap ka anuman ngayo. Di na yato magbalik sambil paadlaw kiyamat. Bihat pintaw si mga malaikat mga umat Islam in sila yaon sila tasin langit sila in sila yaon ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga malaikat ini magtatangso sin nyawalihan, ang malaikat nagparihala sin katumbu-tumbuhan, ang malaikat magsulat sin kangian iwan sin karayaw sin manusia, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ang malaikat alam sin kubo lamin tumanya katana min mayat kubul yaun asubuhon sila. Ang malaikat magparihala sin bata-bata amin halom sin pakandangan sin ina niya. Bihat to mga umat Islam suway tayo para tayaw in mga malaikat. Ini kato deng mga rukun sin pag-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Suway kita mamarataya in Allah subhanahu wa ta'ala aun ka kitab-kitaban pianaog niya pa ka rasul-rasulan iban kanabihan. Neng kitab yaun subay taparat tayo kalamullah ini yung kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga kitab ini kiyanganan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay taparat tayo biya nasabot sin Allah ta'ala alam sin Quran Zabur biya na kitab Zabur kan Daud alaihi salatu wassalam suhuf Musa iban suhuf Ibrahim iban Injil iban sin Taurat in Injil kan Isa in Taurat kan Musa alaihi salatu wassalam subay tayo parat tayo sa gawain hinapusan kitab pianaog pa hinapusan rasul iman nabi amo na yung Quran mahamulya
Na subayta paratyayo ning Quran mahamulya kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala wa kun siya makhluk. Sarta in kasara-saraan. Dia sing kanabihan na kaunayatu kaya pindahan na sin sarata. Na wayroon naman jari taymaon. Minsan pa amuin na sara na kaunayatu. Malingkan na sadya hambuk na kumanintay mo na muy sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pia sampai katutan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunin mu'jizat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kulago. Amunin Quran mahamuliyah. Intanda niya ding mga pagparihala sin Allah ta'ala Quran nato mahamuliyah ini. Parman sin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. In Quran yaun Allah ta'ala kalam niya sarta siya rin sa magparihala. Angkan minsan namuk huruf. Di makakausin mga manusia maminday ha Quran mahamulya karena piyarihala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang mang lagi-lagi ha Quran mahamulya, di na kita maghajat subay kita magrali. Karena inyauna sa napiyarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalam niya mahamulya. Long sin Allah ta'ala, inna kafaynaka almustahziin. In katan mangudyo-udyo asara. Idana rito mangujung-ujung pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangujung-ujung ang Quran na Allah subhanahu wa ta'ala nin magbahala, magparihala ha Quran mahamulya iban ha Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga umat Islam ini ka upat rukun sin pag-iman an tu'mina bir rusul. Na subayta paratyayahun bunnal tuud in tiap-tiap umat kaya parahan sila rasul. Amuyat to, na in rasul ini in sila yung ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari sumbahun, di man jari pagtag-ipunan, karena in hajat si manu siya pa karasulan, labi din sin pagkaon, iba sin pag-inom nila. Karena, bal hajat to din manu siya ang rasul magpatarang kanila. Hangkan kita perahan sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul, supaya kita mag-agama, supaya kita makahinang tirana ni kasulgata. Hangkan sa in pagparaka to sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul inyaw rahmat sin Allah ta'ala rin kaniya karena lang sin Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin karena in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya in biya mga piarasin Allah ta'ala hinapusan iban sa rayaw-rayaw rasul iban nabi pagnabihan iban pagrasulan singkatan manusia danain bangsa jin na ang mga karasulan biyita sin Allah ta'ala nga nila katutaniyo biya na sin Ibrahim, Nuh, ini Isa, Daud, Sulaiman, Yusuf, iman sindugay namin nasabot sin Allah ta'ala nga nila. Na inyaw subayta paratyayahon. Ang isab mga karasulan, wayroon na siyabot sin Allah ta'ala kangan-nganan nila. Na subayta paratyayahon, karena inkatan rasul yaun, in tiap-tiap umat pirahan sila rasul. Parman sin Allah Ta'ala, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, an i'budullaha wajtanibut taghut. In mana sin ayat, in tiap-tiap tumpukan din mga manusia, pirahan sila rasul. Sa gawa, in hinapusan rasul iban nabi, pirahan sin Allah Ta'ala, amunin pangunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sa mga umat Islam, in karasulan, in sila yung manusia, di man jari sumbahun, sarta rasul subayta paratyayahun. Na, dun hayni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siya inapusan rasul iban nabi piarasin Allah ta'ala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin sarta in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yun siya inapusan rasul iban nabi piarasin Allah subhanahu wa ta'ala nahangkan sa lungsing kaimanan ulama ingkatan rasul kanganan siya nabi at na nabi ingkatan rasul kanganan siya nabi sa gawa ingkatan nabi in nabi di sila kanganan rasul diato ding mga definition na sabot si mga ulama na subayta paratyayahon in mga karasulan yaun kaya tunay nila na in amanat pardakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala na subayta saksiyan in panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad ballagal amana wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك سبيت تبطنتون إبن سكسيا بنالتون إن پانهونة محمد صلى الله عليه وسلم إن سيون هنا پوسا النبي ويرؤن نبي إبن رسول paraon sin Allah Ta'ala puas dengan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم isiyo amin makarungog ang long niya gimwa nabi din dito haula ini long niya tawa tempat ini na ay kamu magkaharad inyan kupur
pukubur pa Allah subhanahu wa ta'ala puting isyong mamaratcaya ang panabi puas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isyan kupur nagkupur nagmurtad deng agama Islam. Biyatim biya mga biya tak kato taniyusin Allah subhanahu wa ta'ala ibn si Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sa subayta paratcayahun in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam piarasin Allah ta'ala pakatan manusia danin bangsa jin. Hangkanin Yahudi man sin Nasrani hazaman sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban haadlaw yan bang di matungka nila yung pamandu sin agama Islam wayroon nila piaratsaya nasaksian na to yung mga sila yung kafir hukum sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. In maksud sin ayat yato in nag-aagama marugain ding sin agama Islam in sila yung kafir karena in agama nila batal. Nahangkan sa Allah sin Allah Ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu. Amin surah Al-Imran nasabut sin Allah Ta'ala wala na'budu illa Allah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. In maksud sin ayat yaun ipamayta daakan sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay abi hunin Yahudi ban sin Nasrani patay maun sin agama Islam. Subay sila magnagsaksi wayroon mapatut pagtag-ipunan malingkan tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala karena intuhan sin Musa murain tuhan sin Isa iban sin amurin tuhan sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bang sila di mamaratcaya di yung nilim pamandu sin agama Islam inummat ini amin Yahudi masin Nasrani wayroon nila piaratcayan agama dia sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hukumun nato in sila yung kafir hangkan sa mga umat Islam in mag-comparative religion amin papagsibo umin agama Islam masin duwaing agama doon na kaya agama Yahudi masin Nasrani yung batal di man jari agama Islam lakum dinukum waliyadin in agama sin Nasrani iban agama sin Yahudi kanila nasadya di man jari papagsibo ni ban sin agama Islam na doon hay ni mga kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah subay kita ni makuyag karena pini kita ni sin Allah ta'ala pag-agama niya haagama sin pangunat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam subay kita ni makuyag karena agama na turat tunggal intay mo sin Allah ta'ala dito hadarat niya ahon in mga sila kafir nakahinang na sila sin uno-uno na nakasakat na sila pataas langit iba simple nila nakahinang na sila sin indigenous barapayaw namin nahinang nila nin cellphone nahinang nila nin basi maglupad nahinang nila nin basi magdaka na lumdakat sibu dahababaw dakat iban sinhalawm dakat sagawa aun din kanila wayron kahidayatan sin Allah Ta'ala minsan in manut si simbaran niya akramakumullah di siya maingat kita ni do ngayong agama sumbahon yung patta iban sin namin suminto para halbang mo aturun intaw ya unta akal nakahinang na mga jeep nakahinang cellphone sa may ta siya sumumba mong pabarhala bakas nila hinang yaon alhamdulillah hangkan sa mga kafir amin wayroon hidayatan sin Allah Ta'ala mari para agama Islam na tiyawag na sila sin Allah Ta'ala wayroon akal nila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena hawak tuman sila hitilakbo palom sinapyon narka jahannam mamungnay mga kafir wa qalu law kunna naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir law si mga kafir bang sadya ini aun akal na to dito hadunya tartanto di kita niyo makakari palong sinapinar ka jahannam i'adab billah nadalin mga umat Islam ay kita mga masusa minsan kita wayroon nakahinang sin uno-uno na amin maglupad pasi plain mga cellphone mahal ga yari ka to yung pag-iman karena yung pag-iman ini di irihil sin Allah Ta'ala kan hisiw-hisiw na sadya sagawa inyaun ini sahaya hibutang sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya hay hisiw kabayaan niya. Ini kalima rukun sin agama Islam tu'mina bil yaumil akhir. Na subayta paratcayahun in kita ini makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari deng ha way pag-ubos man niya to patayon na isab kita na ang paghisab adlaw kiyamat adlaw akhirat aun halom sing kubul yung partandasan halom sing kubul asubon kita bang sintuhan ta bang isin nabita bang unin agamata na ang paghisab adlaw kiyamat subayta to paratcayahun mga umat Islam. Sabab in iman ini at adlaw akhirat subayta paratcayahun aw paghisab adlaw kiyamat aw narka aw sulga
ada ko ning mga kafir na kauna, di sila mamaratay, long nila bang kami mapatay na, may nang nasadya kami buko gubusway na. Ampay na bukbar iman, bukong biyatin pamaratay niya. Subay siya mamaratay, bang siya mawapat, kubulon siya ang paghisab adlaw kiyamat, asubuhon siya, sinkata na mo nahinang nerendihadon niya, manahot maaslag, hinang niya marayaw, tong basang pamarayaw, inihinang niya mangi, tong basang pamangi, nasubay taparatayahon, halom sin kubul yaon, duwang kajini sin kubul, bang tao bar iman, makananam siya sulga, bang tao biya baldusa, siksaon siya biya, ni Adam billagi, piton siya, sambil magsaliw yung gusok nini, kagusok-gusok ka lalam sin jasad niya ini. Karungan kataan sin makhluk, piya panjarin silawak, sa kawap di amurin di makarungog, jini man manusia. Naparat tayo tayo mga umat Islam, aun paghisab adlaw kiyamat, dito parang ma'asyar, in kita ini tumaytay dito, amin, jisr, alamat ni Jahannam, tumayta ni ikatan manusia, amin taytayan in baba niya narka, bang ko nakaliw na, surga na, bang man ako ibansing kamulapasan sin paghisab adlaw kiyamat, karena mga umat Islam nakalando inbiya mga sigpit sin adlaw kiyamat malingkan na sadya hay sisim paluhayon sin Allah Ta'ala paghisab ingkatan kanabihan adlaw kiyamat mamuasi karena yung mga manusia dumagan sila matto pakanabi-nabihan mikisyapaat sila tanda sin namin kasigpita adlaw yaon ingkatan kanabihan mga umat Islam mamuasi sila malingkan na sadya ipanguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nakalando to din lasa niya mga umat ini in mga umat yaon matupa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mikasyapaat law niya Rasulullah syafaat kami na Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam panasya imyan law niya ana laha ako lang ni makasyafaat ang mga manusia yan nahangkan sa kalabyan sin sambagbang awin makabasa ka Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta isi makasambagbang paubusin bilang nagbang na masyafaat siya sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dito adlaw kiyamat bang mana ko ibasing kamo ibasing katan di murong sin suara ini masyafaat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adlaw kiyamat karena mga umat Islam in paghisab adlaw kiyamat magkanya-kanya na karena kabakan mo yung manusia adlaw yan in ama mamuasi deng asawa in asawa mamuasi deng habana in anak demikian niya faida ja'atit tammatul faida ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni pabila mabot na yung paghisab adlaw kiyamat kamakasakop na kau in tiap-tiap manusia mamuasi na siya ding hakanunungan niya imba na mamuas na ding haasawa niya damikyan na mamuas na siya ding hatay manghun niya danain anak niya bihat yung kasigpit haadlaw kiyamat mga umat Islam sa kawain panghun nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dunya akhirat illa saniya ang panay mga manusia umikisapat pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na ang panay Nabi sallallahu alaihi wasallam sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil tawagun na siya sin Allah Ta'ala irfa rasak sal tuqa wasbatu syaffa dong sin Allah Ta'ala panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tungasan na inuumo na pangayo na kawirihil na kay mo syafaat na kau na hataw kabayaan mo sa kawa mga umat Islam intaw masyafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amim yagad kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena dua syarat menjadi siya syafaatun sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hikaisa niya ayakuna min ahli tauhid subayin taw syafaatun yaun amuin deng mga manusia na nanauhid pa Allah Ta'ala wairuun kalamuran pag-ibadat nila syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala ini karuabian ba'dal idn min Allah jalla wa ala ini subay bakas na nag-idin ng Allah subhanahu wa ta'ala pataw syafaatun yaw na di masyafaat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam intaw magsisyirik in masyafaat nila masyafaat na si Nabi sallallahu alaihi wasallam amin sawa sa panawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam in paghisab adlaw kiyamat nakalando insigpit kana ang mga manusia di makainom ahawd si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ummati in ummat ko yaon di makainom Maita di makainom karena long sin Allah Ta'ala la tadri mada hadatha ba'dak ya Muhammad long sin Allah subhanahu wa ta'ala wairoon na kiyasakupan mo bang unong jimatu naghinang bida haka may Islam yung mga umat mo pasin kawapat mo hangkan mga umat Islam ay tuod kita yung mga liulakat hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita makainom ahawd sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adlaw kiyamat hangkan sa kiyabaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya
Kaba hipagbak niyo rin panandas puas kawapat ko na pagsawal kamo sa hingga magkita-kita niyo how dito adlaw kiyamat. Allahu Akbar. Bangman kakita na to yung panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, painumun kita haliman niya sing tubig amin magkita makainom din na kita ohong sa lama-lama. Inya to mga umat Islam siyabot ko sa jayat to deng hama para kala sin adlaw kiyamat karena in adlaw kiyamat mga umat Islam para kala dakula tutula kung singkatan manusia imaas na ibata niya inalim niya ibang simbukon niya karena amuyad to amin adlaw paghisab adlaw pagpunpun sin manusia panagnan iban manusia hinapusan bang man paluhayon katutan yung sinallahu ta'ala paghisab adlaw kiyamat iban di nakita niyo hisabun padayre kung nakita niyo sinallahu ta'ala pasurong palum sin surga. Amin. Inapusan rukun amunin tu'minu bil qadari khairi wa syarri subay ko mag-iman ang qadar sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin na kiadar sinallahu ta'ala pag-iman pa qadar subay upat para kala ini para tsayahumu ikaisa niya al-ilm muna subay mo para tsayahun hawairum pajimatu asal kiingatan na sinallahu subhanahu wa ta'ala bukong biasing kaimanan tumpukan laong biya na si mga kadariya laong niladi kuno kaingatan sinallahu ta'ala para kala hawairum pajimatu subay na jumatu itong panila kaingatan ang panila kaingatan ini ito laong iwan kupur pa Allah subhanahu wa ta'ala in wayron pa jimajatu wayron pa hinibalin dila mo ang pasad niya naangan-angan sinatay mo wayron pa naangan-angan sinatay mo kaingatan na katansin Allah subhanahu wa ta'ala na al-ilm sumay mo parat tayahon kaingatan katansin Allah ta'ala manaut maslang nakalalahi liban sin nakatatapo ini karua al-kitaba sumay mo parat tayahon ingkatan uno-uno na nasulat na sin Allah ta'ala rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf in unong-uno na jimatu kay muasal kaya lukis na sinallahu subhanahu wa ta'ala hangkan sa ilong sinallahu ta'ala inna kulla shayin khalaqnahu biqadar ingkatan uno-uno na kaya qadar kaya lukis na sinallahu subhanahu wa ta'ala ini katuh al-masyi'ah in masyi'ah ini suwaita parat tayahun inallahu subhanahu wa ta'ala dihilan niya pagbaya in tauyaw ninipon niya sakawa in pagbaya yaun halawman da pagbaya sinallahu subhanahu wa ta'ala hangkan sa in kita ini tagapagbaya kita. Di taman jari abay pagdalilin kadar lang musalin na kadar minang kumaksiat. Di ato man jari mga umat Islam. Sababin kita ini, di lang kita sinallahu ta'ala pagbaya. Sa kawa na sa dyan pagbaya tayo, halaw man pagbaya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat, hasupay majukupin pag-iman ta pakadar. Subay kita mamarat caya, in kita al-khalq. Al-khalq. Al-ilm. Al-masyi'ah, al-khalq, iban sin al-kitaba. Ini kau yan, piapanjari sin Allah Ta'ala, intingog mo, piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inato, deng hamanga maniyo, tiyo lilayan sin pag-iman, murah-murahan nakakawa kita niyo pangajian, bangman kita niyo, ini patatapon sin Allah Ta'ala along karayawan, sarta hidayatan kita niyo tatap paraan mabuntul, bangman kita niyo makasudsurga katan, haadlaw kana-kana, magtipon-tipon kita niyo dito hasulga firdaus halaw qiyamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na in pangajian sing kita niyo pagpatumtum kato taniyo hasupaya matiruok in pamarat saya sing kita niyo amin suway sadyain unom nasabot niya ito katantan hasupaya madukok in pag-ianon pag-iman doon kato taniyo sabab bang siya kaya ragdaran na inya ito kaya kulangan kita niyo sin pag-ianon pag-iman sa rayo-rayo pagpatumtum kato taniyo karena yung mga yan amin makatawang kato maghisab sing ginawaran na to at niya magbista-bista kita sin mga kakahinang ta amin in doon ta pa tutugon pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan tunain biya mga pangadyan na kawa na to tain ako nakakawa tayo sa pangadyan dahil dito hadto tungod pa parkala sa halga-halga amin siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kato taniyo yari hangin hawabaran na to payaran kato taniyo hasupaya di malawa din kato insal kaahala aun siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya long niya arba'atu jawahir fi nafsil insan aw fi nafsi bani adam
yaziluha arba'atu asya. Aun upat laung niya pangbiya kato amuin palmata atawa iwutang tana kumala doon hagin hawabaranta mapatut tahalgaan mapatut tajagahan sababin taw ta kumala bihan kauno na kaya bubutang niya bihan insi ako di makatuga pagjagahan kaso magawin niya rin hagin hawabaran na to ayaran na to supaya rin malawa din kato taniyo supaya rin makaig din kato taniyo kaisa niya amo na in akal al-aql ikarwa niya amo na in ini ad-din agama inhi katunya al-haya inhi kaupat niya al-amalus salih upat ini na subay na to ini ayaran karena amo ini in jumaga singgin hawabaran na to kauno pakarajaan dumagpak kato taniyo na bang ini wala na to biya mga naparuli marayaw wala na to kaya jagahan marayaw ando kaylo nalupas ingin hawabaran sing kita niyo sabab bang malawa inupat ini wayroon na kasuddahan si manusia biya na uno'y makaig ka niya biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod paakal subay na to hipag-akal matuk madto pagkaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in nasabot niya ito katan unom ito suway na ito kanalon dahil hawakto pawakto in ito katan kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon kapatut na ito mang lamod-lamod mamikilan doon hamang parkala biyayta yan ingkato wajib sadya tumayma mamarat saya kaniya sarta hipaganggaw ta inunon na pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na maig inakal si manusia bihan law niya al-ghadab yazilu al-aql intao diurugalan malawain akal asaba beto dahil mga sila nakauna dahil kato taniyo wayroon biya mga kawaakan mo kanila magdugal kita kami ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan kabtangan atawa panggura-gura biyutang kaniya kampung niya pa pamaba-maba kaniya wala in Rasul na kasi piyasaran katantan sabab in siya di pagdukalan karena hambok na yung mga sipat sin Rasul in sipat niya di siya magpamaus inya to hambok din ang mga pangadjian beta kato si mga tao taka-akal bangkaw lang niya mamaus sin himumungan sin tao mangiharap kay mo biasa kaulaw latiyay ma mo inikaw bunalin na niya atin niya tema mo ini kau bang kau iyan long niya dupang hati niya bang kau dukalan tema mo ini kau dupang na pagka kau rito may ma inya to katantang magbing na madtukan niya sabab inya tula na pagyanon hati niya impamungmung panggura-gura yan katantan la na ngan niya hati niya inyan sukna na bang insukna gumawa deng hasimod sin manusia ampa in maksud patujuhan niya ba't bukong tagdapukan niya magliwutan halaw man sing gumi ini sampai mangarap patuhan Rabbul Alamin inya to karena mabaya siya dumakpak na to pa amin tagdapukan niya na bang yan tulong ta di siya makaliw so di paliyon si mga malaikat ta langit dunya di pa hibalik na siya madto pababa maglawag siya bang wayroon na kabatukan sila na yan to humarap madto pasimod sinta o giwaan niya. At ina magbing, dapat madto patao amin namisarahan nito. Nabihat to yung Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magtayma sindukal. Asawa biyad to di magkalawa inakal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababing tao bang nalawa inakal, bang ini intaw di urukalan, malawa to dinakal. Kawakan may mga tao, isantok yung mga unya pasiminto. Bang ito tarakal, isa ito isantok. Bihan. At tawa uno na mahinang niya. Bihan. Intao bang diudukalan na waktu makapamuno. Doon na siya magsusun bang niya nawuno na intao. Di niya ikatugid to. Bihan. Nasabi ito, ikalawa sinakal yung pagdukal. So, kita rin magdukal. Pasaran mo na hadya yung dukal ito. Al-katimul khair wal-afina ninnas. In sa rayaw-rayaw, manusia amoy in makapagmaap pasin mga uno-uno pakaradyaan amin biyutang kaniya atau atilo kaniya misanda niya to kataan panukna-nukna sabab na yung mga yato katantan ini kakahinang ito iblis iwan sina nakapuni nahikarwan niya ad-din
ini palma tarakula atau longta ini kumala yari hagin hawawaran na to amunin pag-aagama sa halka-halka karena amura ini mahinang mulundang panun dan di hadunya ini sampai kasurun kau palawang kubol sambil kau huyon magbalik amura kailuin maramo maglundang panun amunain pagpatarang musin pagsabunal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta biyabukan mo piyang laakan niya katan piyang lain iban ini tiyang kisan mo piyang laangan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabihad to na inagama maig siya sin ini hasad al hasad yaziluddin na yato na kaya ini patarang sin guru na to nakauna pa yato amin pangadyan sin kita niyo nakauna amin tungod pa parkala ka Islam sambil lain doon na sabot niya raisab amoy indang hadis sin Jibril alayhi salatu wassalam ay pagtawag lang niya hadis Jibril atau hadis amoy pag ini naog sin Jibril alayhi salatu wassalam laway rin hapangasuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pagubos din dito ini laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan mo kung isiyuyad to inamin nangasuyad to na laong niya amurain Allah Ta'ala iwan sin Rasul na makaingat laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat to Jibril miyari kato taniyo ng hindok sin pag-agama na yung pag-agama amo na yung to na nasabot din dito muna na amin pangadyan sin kita sin nakauna to muna yung ka-Islam in hikarwa na muna na doon atin niya pag-iman in hikatu niya kalukalaw susungon insyaAllah ta'ala amo na yung pag-ianon ihsan ha? Say? Na amo yan to na inyan tuan maig dahin kay mo yung pag-agama mo maanan ibang kau iyan na agama maiging ka-Islam mo maiging pag-iman mo maig tuan sambil sin akida mo roon hayan malawa din kay mo katantan bang muri ayaran yung pag-agama mo bang muri ayaran maig to din doon kay mo unin makaig ka niya amo na yung hasad sawabin hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab biya sin pagkaon sing kayo sin durungol tiap-tiap mo ka na panindungol yadto na isab ini bihan magsusung isabin uno niya inamuin jangki niya bihan jangki sabi ito maguno ko magjangki sin in Allah Ta'ala dirihilan na kita sin uno mapatot hiril kato uwos na lang niya biya bagay ko in parusukuan sin tiap-tiap manusia uno na dirihilan sin Allah Ta'ala sibuk-sibuk kita dirihilan na may takaw dumangki kaniya sin dirihilan da kausap biya to uno na dirihilan sibuk da karijiki sibuk da pikilan, panganal, katan sabutan na yung katantan yan halawm sin ginawawaran mo inyan dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini aun kay mo aun kaniya in suko niya kaniya in suko mo kay mo raisa di na makawasin si sumano siya nabiyad to na in sumuno doon na yan pag ianulong niya al haya amo na yung kasipug nabiyita sin Rasul damik yan yung kasipug yan syubatun minal iman atawa al haya minal iman in kasipug inyan daing ha amuin pag-iman na uno yung makaig kaniya doon ha lang nibita sin Rasul at-tama yazilul haya makaig sin kasipog uno yung paginong tama amo ning kalaka lagak ka alta lagak ka inikawasa lagak ka uno-uno na pakaradyan napagkaon lagak inyan katantan na intao lagak kapag kaon sadya tuwan malawaing sipog niya bang siya makakita kakaon na bihan na ayaw na to mahinangin niya to sabab mo na aon yan parsukuan na to asal giyakanta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin subay kita masandal masabar din na hadyan ka to pagsukulan ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala inway pagsabaran ta pa Tuhan Rabbul Alamin in hikaupat niya amo na ini al-amalus salih uno yung makaig ka niya beta lang ni al-ghiba yazilul amal as-salih amo na ini mamisarahan kau sin pakaradyan sin hambuk tauhan wayroon ini kaptangan amoy ini iipat si manusia biya na sinyo madya tuloy katubihan
may naat pa manaw na rin ha ini bay niya magsakap na wihan manamong tamong marayaw pagubos to yung marap magtupapla sa persing niya uno pero maksud do kayo din si magbisara imbisara ho namin wala doon na yung pagtagyan to riba na ayaw na to hinangon in mga bihad to sa babinyan to malawa to anin amal na to wayron makapin bihad na ang pabukon hat bihad in hinang singkaywan bukon sa riba manamong tamong na marayaw, bihan, ubusin to, iwan nagsasakap na bihan, mamayo na mga pag-ubos, wayron maksuddo kain, manto pa ini bay simpang daig. Wayron kantuon maksuddo kain, din sin, manuysoy, sinambok tao, bihan ni bihayad to, na inyad tutuan, nami masatim bihad to. Nabi, baytasin Rasul, layad kulul dyan na tanamam, nando kay lumalukpas inamal singit kita ni. Na mura-murahan ding ang mga pangadyan nito bang nato kaayaran inupat parkala amin nasabot ito kaisa niya amo na ini akal karuan niya in pag-agama in katunya ini kasipog in hikaupat niya amunin amal sing kita niyo miyamagad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin na ay na to paakaron pakabayaan na to ayaw na to pindahan inununo na karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yato na sadya mga katautay mangura na kahupuan niya kakuamad timbiya mga nakawa kuha pangadyan na to hain doon hasupaya kaayaran na to iwan hasupaya inya to mahisab na to in ginawaran na to hakabuhi na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala na magpasampay kami sing kasila sa maun kanyang katan maalok ka mo waktu ini sigo dahalaw man sinula na to iwan sin mga yan nakalayok din di haula sing kita niyo hula Pilipinas amin yan kamo ha mga hula Islam hula Arab iwan haununo na hula kaya utangan niyo amin masi-masi kamo simusumpat marikamo kaya nahasupaya sadya makakawa makahampit dahin ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sunna simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam doa kanyang katan sarta itukbal na mo in pagsukur kaniyo mga katautay manghuran puas din nga pagsukur pa Allah ta'ala aming mga sila wala nagbati laol simusumpat sin parkala ini amoy imiiban kamo magbubo sintianong na to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan papagbarakatong kato taniyo in waktu na to bihayaon insyaAllah ibalik ko pa ini unong na to mulia kaloon kawayan ni Hiwisara iganap din ang mga wala dapat na ha? Bueno na wayron na ko na higanap niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala hawalik ito hawi alasin waktu ini insyaAllah taga marain ini Sheikh na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala Sheikh Fahad Haris amuin long nagdararungan sin amuin mahad unta to pagkalupaan ko taksil mahad at taksil latin ya mahad amuin paglalawakan sin kita niyo sin ilmu matanding Allah subhanahu wa ta'ala iwan ding Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ini long time nagdararungan doon insyaAllah ta'ala imahuli mamait kami kanyang katan halapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.